High like a pyramid. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft Survival Gamesa. Danas smo na MCSG-u i s nama je tu Xerox. I igramo na mapi Holiday Resort V2. I idemo na rutu South. Tako da, ekstra. Ja sam to sam. Dobro, i ti sam. Da. OMG, ovo se viće jednom u životu. Evo ih, sad su krenuli. No ja sad će pola servera doći. Okej. FPS je okej, može proći. OMG, niko ne ide. Really? Drži ovo. Aj ponijet ću ti. Daj, baš sad treba upaliti alarm. Da li ti čuješ alarm? Ne, Sad? ne čujem alarm. A ne čuješ, aha. Ne. Mislim da, aj, what the fuck je ovo bilo? Koji je ovo tier 2 labav? Fishing rod? A to si ti blokat. Ko će drugi biti? A zašto zapinje za svaku stvar? Vidi ovo. I da tekstura je od Amara, Amar Beatbox. Onako super tekstura. Tekstura je povodom 9000 subscribera. Njegovi, mislim. Imam armora za tebe. Nice. Samo ti nama nabav bolje weapone. Ok, bolji weapon. Evo ti ovo. Tako. Hvala. No problem. Jesam ti dao jači chestplate? Nisam valjda. Ne, jes. Dobre. Imam jedan diamond. Ovo za strijele ćemo staviti tu. Craftat ću flint and steel. OMG, ovdje niko ništa. OMG. Nije tier 2 looten. To je tier kjeca. A, tamo je tier 2. Da. Ja konto ti već tamo. A ne. Kako je moćna ulica. Ja. Lootovan. Da. Hoćemo gore na aerodrom. Ajde. Ja ću malo približit svaku. Tako bolje. Ajde idemo ovdje u ovu govnu. Ajde. Ko će se popet od nas dvojice? Aj ti. Okej. Ajde. Ja ću otići tamo u onaj, kako se zove ono. Nemam pojma šta je već. Tamo kod aviona. Na ja ovo lijevo. A da, znam. Meni fali još chestplate, ja sam full iron. Imaš jedan iron. Imam. Tamo craftamo sword. Tebi meni. Koliko ti imaš? 3? 3, da. Super. I iron chestplate. Imam gap. OMG. Nisam znao da ovo je tier 2. Ja sam full iron. I ja. Što me nešto neće kupljenje. Nemam pojma šta je. Treba bow. Bow? Da. Treba. Možda nađemo u ovom tier cave'u. Sad ćemo i da vidimo. Mislim, vjerovatno neće, ali eto. Ja, mene dolazim tamo. Ne, nisam našao bow. Jeste tamo double tier 2. Double tier kids. Aha, evo te. Gdje si ti full iron? A, fale ti bullets. Vidio sam lika vamo. Evo ti, imam 3 irona, čovječe. Ajde, imam tamo. Imam slab sword. Ajde, idemo da ih pošibam. Slab sword bolan, Šta je? Imam ja vuda, nisam provalio. Ajde idemo craftit prvo. Ajde. Nema smisla wooden sword. Pa da. Eto ga. Sad možemo. Evo ti jedan gapple u slučaju nužde. Ovo ne ideš da nosim sa sobom.
Gdje si ti vidio? Aha, eno i. Idemo i na tabat. Da. I razvalio sam tastaturu od MCSG-a. Tako da znate kako je stanje. Možda ostavim screenshot negdje u klipu. Vidite space bar i tipke. Ok, da li ćeš da... Mora. Šta mu radim, brati? Ajde, boost. Nemoj mi pojest taj gepl. Ubij ga ti. Eto, arma. Brate. Koliko je palo da me zapali. Imam 2 diamonda. Evo ti iron sword pa spoji. Ajde. Okej. Ovaj flint and steel, ovo mi ne treba. Ne treba. Imam konačno bow. Jako da je često. Okej, ja sam okej. Pojel nam je taj gapel, ali hajde. Nije bitno. Ajde vam gore da nešto ima. Ajde. Možda ima nešto. Meni se čini da su dosta pikselizovani mačevi. Možda 128. Ali... Misliš? Ma ja vidim onaj... A vidi, to je ovo. FPS je baš... Gle ovo. Eno lik. Tamo lik. Isto vrijeme. Samo malo stavit ću ja na 4 čanka, nek lagaš tam briga. Hoćeš ti ili ću ja ga? Ja ću, ajde bit ću. FNS-u te. Šta zamišljaš, čovječe, šta zamišljaš? Bravo. That FNS though. Fuck you. Šta ni bok? Koji lik? Popeo mi se gore na... Vidim. Da li ja mogu da stignem? Ne mogu. Ne mogu. Nemoj ti umrijet, molim te. Eto. Jesi umro? Da. Već sam se usrao. Evo da ja crafta diamond sword. Jesi treba fission? Imam. Pošto ja imam 4. Eno tamo lik. Full iron. Full željezo. Gdje zabego sam? Evo tu sam ja na plaži, kraftam neki stvarčica. Okej. Aha, eno tebe. Eno tamo lik, hoćemo na njega. Ajde. Ja bacio bolt. I ja sam. Tu jest, našao sam i ono koliko hoćeš. Pa da. A treba ih ovo držati kad imaš ovakve mape. Ma dobro, nije problem, blizu je tu. Još ima ovi lopoče. Da. Ajde, jump. Evo. Gdje se on sad zagubio? Ja ga ne vidim. Ne vidim ga. Ne vidim ga nijel. Da li ono tamo on? Evo ga, jest. Moje tu bi. Čekaj pogled. On je gotov je čovjek. Pa, dobro je onda. You are so... Da. You are so Katniss. Vidi ovo, ne mogu... Riđi. Ajde, sad uzmem iteme. Ma kupi pa. Full minova. Ne, ajde. Okej, deathmatch je. Deathmatch. Da se ja malo ispravim. Prepadi me. Vidi ga. Imaš možda flinta malo? A treba FNS možda. Ne, hoću crafta strijele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 FNS-a. Pa može, daj koji. Evo, ne treba. Brate. Evo još malo. Eto. Bog ti. Sad ću ono ostaviti samo goldinku i ovo ostalo će FNS-ove staviti. Ne tako. Ovog lika moramo ezovat.
Znači, ez. O, vidi, Deathmatch areni. Ono, FPS je... Gdje je lik? Ja ga ne vidim. Aha, jedno ko tamo. Evo ja ga ništa ne. Ajde, idemo. Nema više strijela. Ezuj ga. A. Ez. Redka. Ez. Aj, ne treba mi volku FNS-u. Imaš ti Diamond Sword? Imaš ti Diamond Sword? Pa da, imam. Imaš? Hoćemo s Ironima, a imaš Iron? Imam Iron. Aj, hoćemo s Iron Swordom. What the fuck radi? Što je bilo? Što je bilo, bog te? Nisam valjda ste skillo. Ovo je da. A što ste uradio, boga? Aj, lik. Hajde, hvala ti. Ništa, to bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali. Posjetite Xeroxov kanal koji vas se nalazi u deskripciji. A do sljedećeg puta, čao.